Tukishindwa, naona gavana anapanga ati wamama 10 wapige kelele. Mimi nauliza, wewe gavana, kama unapanga maandamano, siku Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Mimi nauliza, mimi nakuuliza wewe Mombi, mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo alete mchele kutoka Pakistan ndio watu ambao waumie, ulikosa wakina mama hata 300 wakuje kwa barabara wapige kelele Kasongo aone aibu. Mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo akule pesa ya Kemri, mbona hujapanga akina mama wapige kelele? Lakini ukisemekana wewe ni msaliti, wewe ni mtu ya Kasongo, ati unataka kutuonesha kiburi. Mimi nakwambia, mumekasirika kwa sababu nimeanika nyinyi. Wewe umepanga chama Wilbaro hapa Kirinyaga ya kuja kuconfuse watu wetu. Nyinyi mnaweza kuwa confused? Chama yetu ni gani? Chama yetu ni gani? Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP? DCP? Hiyo chama ndio ngao ya Mlima Kenya. Neo goito na mwegito vitu. Na mimi mtu asinisukume ati niuze chama yako. Wewe kuja uza chama yako, si ndio? Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩ andũ aitũ, thĩna ũrĩa maratuonete mũnene nĩ akunyanĩria rũrĩrĩ na kunda ngũtũme cia Ruto. Atĩ magavana wanyu na MP maraikarire thĩ na Ruto, maraheo mbeca mũcere ũrehwo kuma Pakistan nĩgetha muone thĩna. Atĩ andũ a Kirinyaga bonus ĩrareirwo nĩ Ruto, ĩraga gũkinya kũrĩa Ndia na kũrĩa Gĩchũgũ na Kirinyaga Central, atongoria anyu matingĩaria. Koguo ndĩrenda tuge atĩrĩrĩ, tũkĩingata Ruto tũrage nyoka hamwe na matu, tuue nyoka pamoja na nini? Nyoka yetu ni gani? Nyoka ni nani? Na mayai? 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 Mayai ni mjumbe wenu, si ndio? Tuue nyoka pamoja na nini? Nĩguo andũ a Mwea, niĩ ndĩmũcokerie ngatho tondũ kũrĩ atongoria arĩa mwathurire Kirinyaga eri njamba cia rũrĩrĩ, andũ matangĩendia nyũmba itũ nda yao, andũ matangĩtĩkĩra gũtuĩka kunda ngũtũme ya Ruto. Na niĩ ndĩrenda kũmũria na gĩtĩo Senator gwĩtwo Mũrango, mũrũgame nake tondũ nĩ njamba itũ ya rũrĩrĩ. Mũndũ tangĩendia andũ, mũndũ tangĩendia andũ nda yake, nĩguo kairetu gakwa getagwo Gacheri gaitũ, kairetu karĩ ũrũme, kararũgamire igoti-inĩ, karagirie ciana cia nyũmba itũ ciohwo, kararara magata cimba igoti-inĩ, mũkahoere Ngai akarathime na mũkanyitĩrĩre. Nĩ mũgwĩka ũguo? Nĩ mũgwĩka ũguo? Harambee! Harambee! Wasaliti waende wasiende? Wangapi wanasema wasaliti waende wasaliti? Na mimi nataka niseme, inyue akunyanĩria rũrĩrĩ na kunda ngũtũme, ngũmwanĩka ngũmũruta marima, ngũmũkora nginya kwanyu mũciĩ. No nginya wakati umefika. Unajua huyu William Ruto juzi ameita Gideon Moi, wamekutana pale kama Wakalenjin kuongea mambo yao. Akikutana na Gideon Moi anasema ni umoja wa taifa. Mimi nikikutana na viongozi kutoka mlima anasema ni ukabila. Yeye ametupangia jama kama jamii, vile Moi alitupangia kutumaliza. Na ndio sisi tusipate shida, lazima tukae pamoja kama jamii. Na mimi nimejitolea muhanga, sitakubalia William Ruto amalize hii jamii yetu hapa nyumbani, si ndio? Na mimi